Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan siganu paribata bani pantorang sogot nerion, pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih sombah konur nami hubamu Tuhan. Guk ibagas malas niur hanami bani pantorang sogoton ipuhoi hidup di hurmu. Bapa, mangelek hanami tong-tong hubamu asimarhite hatamu. Torang iham urapa pikiran nami, asiguk ibagas hatamu tong-tong hanami. Marparngarapan, sunay age, makurjaon hurja nami sa ganjang meron. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tongko nami. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siyam marian bani panurang sogot nerion. Nabu isisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan siganu paribata sa darion Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2020 tersurat bani buku Pesalmen bindu 62 ayat sia. Nama katahon sonon. Say hubani mana siyam martengir ni uhur. Ale jolma. Lukarima uhur na siyam ilubeni. Nebatado hapurusan bata. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitehon ni hata ni nebata na gabirigapan bata bani panorang sogot nerion. Mambubahon hita asitotap martengir niuhur bani naibata. Totu somal lu hita ibagas pargoluhan ta sigano pari adong hasoman huja hita tene boy mangadu-adu boy patugah kon isini urta jana boy humani mangindahi jalan keluar humbani pergumulan nilupa kon hita ibagas pargoluhan ta. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, tapi bani sadapan orang rado tene hasoman taai atap keluarga taai lang boy humani pahapungkon hasusahan ta atape sitarunonta alani iya be ibagas situasi naborat do humani. Nah, lang perlu kita maretek niuhur atape lang perlu humani kita gabi manduli halani ay. Memang sonay ma anggo hasomanta jolma. Marsitik jana terbatas dotene kemampuan nila mangurupi hita. Ijon ma bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ipatuguh uhurta. Bahasa porini PHP ni hasomanta jolma tape keluarga ta. Terbatas boy mangurupi hita tapi anggo nebata hapurusan janah buido ajam kononta ibagas haganupan nama sabani perpuluhanta. Halani ai tandani namartingir niuhur hita hubani nebata. Lukarima uhurta ilobe-lobeni. Artini patugah kita mahaganupan ahana masa. Anggo namardosa hita, patugah kita bahasa naduk mardosa hita. Naduk ihorjaon hita dosa ilobe-lobeni. Sopot kon hita maay hubani ni bata. Ase iidopi hita jana isasap dosata. Ase ipapasing kita. Anggo adong parutulonta patugah kita. Ase ibere jana ipahapung sitarononta. Jana anggo dong pusok ni hurta patugah kita. Pakon buhay opetene, isi ni uhurta, na buhay ilukari hita, ilobe-lobe ni nebata. Jana, akas mabata. Anggo hita manlukari isi ni uhurta hubani nebata, na perlobe sahali. Seng anjay gabe tarbador hita. Jadi, purini adong PHP ni rahasia tapakon nebata sing anjay pabador nebata hita. Alani ay maningon tengero hurta hubani nebata. Napadua kon anggo ilukari hita uhurta hubani nebata. Balos ni sing balos ni jolma tapi balos
na humbani guguh ni naibata. Jadi lang marsitik kene atape lang terbatas, tapi jupah kita do guguh na marlubih-lubih atape balos na topat na humbani naibata. Jana na patuluhon lukari ma uhurta hubani naibata. Na mararti doai ipataridah kita. Ya bahasa hita duhur pakon naibata sarupa doai. Ya anggo ibagas perguluhan taon anggo ado hasomanta jolma misal ni marmusuh kita atape marimbang kita lang rahita maparsapon sialan niyaha alani sing hasomanta iya. Nah jadi sonai do homani sangka totap ilukari hita uhurta ipatugah kita isini hurta hubani naibata ay pataridahkon bahasa na duhur do hubungan tapakon naibata. Cenah naparpudi sahali sanggah ilukari hita uhurta hubani naibata ijai matongon ipataridah kita tengir ni uhurta bahasa langadong naibata na legan yanan hapurusan bata kita naibata do hasa na ihapor sayai uhurta nabuy manorangi uhur pikiranta na mangurupi hita na mapargugoy hita jana napatubuhkon malas niur ibagas parguluhanta ase tetap mahita hubani naibata martenger nihur jana lukari hita ma uhurta ilobe-lobeni ase ipalumbang pangahapta ipalumbang paruhuranta jana igoki malas nihur ibagas parguluhanta. Amen martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Tuhan. Ase ibagas ganuk na masabani parguluhan nami. Tetap ma hubamuhan nami martengir nihur. Jana seng anjay gabi manduleha nami. Porini pe hasoman nami. Langboy pahapungkon si taronon na idopakon nami. Langboy mangurupihan nami sangka ibagas sasusan nami. Halani posdo uhur nami. Pitah sangga hubamudo hasa. Ilukari hanami hauhuron nami. Seng anjay kecewa hanami. Halani ay tetap mahumani jenges persoron nami. Pakon asoman nami jolma. Pakon keluarga nami. Terlebih ma Tuhan persoron nami dopak ham. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amen. Horas bataganupan selamat pagi. Anduar matongon tene bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus saganjang ni areon tetap ma ipalumbang hidup nihur ni nebata ahuronta mandalani parguluhanta saganjang ni areon terlebih makorjahon tanggung jawab ni apehon hubata nagabe hiteta laho pasangapkon goran ni nebata. Shalom.